Ni hambi leswi mbulavulo wa vukhume wa Mathabatha wa sopa a wu voyamela ngopfu ka ku antswisa xiyimo xa ikhonomi, Premier u tlhele a tiyisisa leswaku u ta lwisana mafambiselo yo biha xikan'we na vukungundzwani. U ri mfumo wa xifundzankulu wu ta tirhisana na swiyenge swa nawu na NPA ku va va tiyisisa leswaku tikhampani leti nga longoloxiwa eka xiviko xa SIU ta xupuriwa. Mavandla yo kaneta na lava nga vona va nga vika vukungundzwani lebyi va vula leswaku a va tshembi leswaku Premier u ta teka goza ehenhla ka tikhampani leti. The Premier must walk the talk. It's been so long that he has been saying all this, and we without any action. There's no consequence management as far as the corruption scandals that have been exposed in his administration. So we are worried as Kontilebebe Foundation that every time it's talk and no action. ANC ka xifundzankulu va na mavonelo yo hambana. He has already given us a report that in as far as the PPE scandal is concerned, they are on the process of now implementing the report. They are sitting with the report now. So that we are very happy. We are very happy with the outcome. We are very, very sure that all these things that he has said will be reached because there's already an example of the commitment he made last year. Mavandla yo kaneta va languteriwa ku vutisela Premier malana swin'wana swa leswi a nga swi vula eka mbulavulo wa yena.